Ya no ndo vhuya futhi ndo mbo ḓi takusiwa ngori ho ḓa muṅwe wa mufunzi ane ri funza naye kerekeni, so on ḓisela tshipikara tshine ri khou nongo tshi shumisa u ita u yo funza zwiṱaraṱani zwa mavhoneng. So yeah, vha ḓe next week mavhoneng vha ḓo ri wana ri khou funza ri khou nongo uri ri thome u funza sa u thoma dzi crusade badani uri vhathu vha fiti ḽa mudzimu. Mara nda kha ḓi ri uri ro vha na project ya u vhala bivhili ine khayo ro kona u vhala bivhili u bva Genesis u swika Revelation, mara zwe zwa itea ndi zwa uri ro zwi ita nga long weekend. Kha heyo long weekend ro kona u vha na 85 hours ya ra vhala bivhili, mara ro guma kha bugu ya John, and then so zwe zwa itea ndi zwa uri ro mbo ḓi ri ḓo isa phanḓa ri khou vhala awara nthihi fhedzi u bva Sondaha ya last week, ra vhala awara, and then nga Friday ra vhala nyana since hu long weekend, I mean hu weekend. Nga Friday ri khou thoma u vhala nga 8 ya madekwana, then nga mulovha nga Saturday ra fhedza. Mulovha nga Saturday ro vhala bugu ya Revelation fhedzi. So zwiṅwe zwithu zwine wa nga vhona u tshi vhala bivhili yoṱhe, u thoma u guda zwithu zwinzhi uri heyi bivhili hu na zwithu zwinzhi zwine wa ḓi vhudzisa uri mara muthu anga humbulela uri ndi tshiṱori tsho to itiwaho nga vhathu vha khou borea, ngori hu na zwithu zwinzhi u tshi zwi vhona zwone zwori hezwi zwithu zwo itesa ngoho, a zwo ngo itesa fiction. Ngori u tshi isa phanḓa u khou vhala u khou dzhena khayo bugu heinoni, u mbo ḓi thoma u vhona zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwavhuḓi. Zwino ri ḓo vha ri khou isa phanḓa u vhala bivhili futhi, ro no ngo dovha hezwi zwithu zwo vhala bivhili u bva kha Genesis u swika kha Revelation, ri ḓo i dovha futhi nga long weekend ya dzi 23 dza September, ine khayo vhathu vhoṱhe vha ḓo vha vho ṱanganedziwa uri arali vha khou nongo ḓo u vhala, hu na dzi slot dza u vhala. Ee, ndi zwone vho dokotela Lephatsi uri bivhili ndi nthihi, and kanzhi vhathu vhanzhi ri wana ri khou tou vhala ri tshi ṱoredza, ri tshi vhala fhaḽa ra vhala fhaḽa ra vhala fhaḽa, mara ra bva ri songo vhala bugu nthihi yo fhelela u tou bva mathomoni ya bugu. U tou fana ndi dzula u fha tsumbo sa bugu ya Yobo. Bugu ya Yobo a u nga si kone u tshi pfha tshiḽa tshiṱori wa tshi pfhesesa arali u songo vhala u tou bva mathomoni u swika magumoni ha tshiḽa tshiṱori, ngori ndi tshiṱori tshithihi, a si fhethu hune muthu u tea u sokou dzhia vese mbili vese tharu. Ri tea u vha ri vhathu vhane ra kona u vha na u funa u vhala tshiṱori tshoṱhe tsho fhelela, bugu yoṱhe yo fhelela, uri ri pfhe mulaedza wa bugu. Hezwi vho no pfha mulaedza wa bugu, ndi hafho hune wa kona u zwi vhona zwa uri no, heyi bugu hu na zwinzhi zwine wa nga guda khayo. Zwino vhathu vhanzhi vha nga khakhela badi bugu ya Yobo, vha khutha dzi vese dzo ima nga dzoṱhe, dzine ndi khonani dza Yobo dzi tshi khou fha wisdom, mara eyo wisdom ine khonani dza Yobo dza khou fha yone, mudzimu a ḓa a dzi kaidza uri ano havha vhathu vha si khou ḓivha zwine vha khou amba nga hazwo, nahone vha khou tea u rembuluwa. Mara hu na zwithu zwinzhi u tshi vhala bivhili wa zwi vhona zwori hezwi zwithu a si zwithu zwine ra nga ri vhathu vho to sika, a si zwithu zwo sikwaho nga vhathu. Ndi amba u tshi vhala marifhi a Paulo a vha a khou ṅwala, hezwiḽa zwithu zwoṱhe u tshi zwi vhala u khou lumelisiwa vhathu vho fhambanaho, zwori vhathu vha khou lumelisiwa mini. U tou zwi vhona zwa uri hezwi zwithu zwo tou itea zwa vhukuma, Paulo u khou lumelisa vhathu ane a vha ḓivha. Vha tshi sala vha tshi fhedza u vhala bivhili, vha ḓo vha vho vhala maṅwe madzina manzhi badi. Zwino tshiṅwe tshithu tshine ra khou tea u guda tshone musi ri tshi ita iyi project, ri tshi dovha u vhala nga long weekend ya dzi 23 dza September, ri khou tea u guda u pronouncer madzina ḽani, ngori vhathu vhanzhi
madzina o vha khou ri kanganyisa ngori ndi madzina ane ha ngo to ḓowelea kha riṋe mara ro ḓiphina musi ri khou vhala bivhili nga u ralo. So vhathu vhane vha vha na interest uri vha ḓe vha ri join ri khou vhala bivhili hu si khou funziwa, ahuna ane a ḓo ṱalutshedza, a ri khou ḓa ngori thi zwino ri tshi funza ri ḓo vha vhathu vha khou funza zwo fhambana, mara hafhanoni ri vha ri khou tou vhala bivhili yo tou ralo. Ri ḓo vha ri khou zwi dovha hezwi zwithu, so ri khou ṱanganedza vhathu arali vha na interest vha nga ntsendela mulaedza uri ri kone u ṱumana uri vha swike. Ri vha ri khou vhala kha i vha i tshi tou nga conference call, so zwezwi zwithu nga dzi Zoom, dzi Skype, ri vha ri khou shumisa zwithu zwi nga zwezwo u ita conference call uri ri vhale roṱhe bivhili. Right, so ṋamusi ndi khou tou nyaga u amba fhungo ḽithihi fhedzi ḽa uri mudzimu u a vha funa ende mudzimu u na ndavha na vhone. Zwino musi ri tshi amba nga lufuno lwa mudzimu, hu na zwithu zwinzhi zwine ra wana vhathu vhanzhi vha tshi ḓisendedza kule na mudzimu, vha ḓivha zwa uri vha khou ḓisendedza kule na muthu ane a vha funana kana vha khou ḓisendedza kule na muthu ane u khou ḓela u tou vha phanisha fhedzi. Ndi amba havha vhane vha 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 tshi pfha zwa uri a vha ṱoḓi u pfha nga ha mudzimu, a vha ṱoḓi u sendela tsini na mudzimu uri na uyu ndi mudzimu ane o tou ḓela u vha phanishana. Zwino musi ri khou vhala bivhili yoṱhe, u a ṱangana na zwithu zwine wo vha u si nga si tende na zwa uri zwi hone bivhilini, zwine wa ḓivha zwa uri mudzimu ndi zwa vhukuma vha khou ri vhudza na zwezwi, wa zwi ṱanganedza zwo ralo ngauri zwo ṅwaliwa. Ndi khou amba tsumbo uri hu na huṅwe mudzimu bivhili i tshi amba ya ri mudzimu o sikela muvhi for ḓuvha ḽawe. Ra vhona tsumbo mudzimu a khou amba zwori o sika holuya lushaka lwa Igipita na Faro na vhathu vhawe, o vha sikela uri a sumbedze maanḓa awe, a sumbedze vhugala hawe, a khou sumbedza tshilidzi tshawe kha vhana vhawe Israel. Zwino vha ḓivhusa zwori ndi mudzimu ane a khou amba ezwi zwithu zwori ngoho ngoho hu na vhathu vhane o vha sikela, a khou vha sikela uri a sumbedze vhugala hawe na nga u vha phanisha. Wa ḓiwana uri ngoho ngoho musi u tshi khou resistor mudzimu, u tshi khou mu hana, u vha u khou ḓivhea kha position ine ndi zwone uri mudzimu u khou sika ṱhaṅwe mudzimu u vha sikela uri a sumbedze vhuhulu hawe nga khavho, zwine zwi a tshuwisa hezwo zwithu u tshi tou zwi humbula uri na mudzimu a nga tou sika vhathu vhaṅwe a khou vha sikela u sumbedza vhuhulu hawe musi hanevho vhathu vha khou mu hana. Mara fhedzi kha ḽiṅwe sia ra dovha ra guda uri mudzimu u a ri funa roṱhe, ri vhathu vhane ro sikiwa nga mudzimu. Zwino musi ri tshi mu hana ri vha ri khou tea u thoma ra vhona uri ri khou hana muthu ane a ri funa, ane tshipikwa tshihulwanesa ndi tsha uri ri vhe ri khou vusuludza vhushaka hashu nae. In other words, u vha reconciled na mudzimu, ri vhe na relationship nae, ri vhe na khonano na mudzimu, ri vhe na khonano na mudzimu, ri sendele tsini nae. Zwino ndi hezwi zwine nda amba ndi tshi ri hu na zwithu zwinzhi zwine ra vha ri khou guda kha Christianity zwine ri tshi zwi vhona wa ḓivhudzisa zwori zwi ḓa hani uri ndi tshini na tshifhio tshine nda khou shavha tshone musi ndi tshi shavha mudzimu, ngauri
heyi yo vha relationship ya lufuno u bva musi ri tshi tou vhala kha Old Testament ri khou vhala about mudzimu na lushaka olunoni lwa Israel. Mudzimu u lufha tshifanyiso tsha mbingano, a tshi lufha tshifanyiso tsha mbingano a sumbedzisa zwori zwi amba uri ene u vha a ene the husband and then Israel ya vha yone the bride kana the wife. So Israel ri vha ri khou vhona zwori musi Israel a tshi khou ita tshivhi tsha uya u vha na miṅwe midzimu i sili, u ḓisikela zwifanyiso, u losha na u luvha dzi Baal, midzimu yoṱhe iḽani ine ndi midzimu i sa tshiliho, midzimu ine ya vha yo tou sikiwa nga zwanḓa zwa vhathu. Mudzimu a tshi zwi amba mbo ḓi ri Israel u khou ita vhupombwe, Israel u khou ita vhupombwe. Ndi zwine ngazwo hu na zwithu zwivhili zwine zwi dzula zwi khou tshintshana nga tshifanyiso, ndi uri ri amba nga u luvha mudzimu kana nda ri nga u sa vha na miṅwe midzimu, ra vha na mudzimu muthihi fhedzi. Kana musi ri tshi ri khou vha na miṅwe midzimu, ri khou thoma u ḓisikela midzimu, ri khou thoma u vha na midzimu yo fhambananaho, ra vha ri khou vha na tshifanyiso zwino tsha vhupombwe. Ndi zwine ngazwo vhupombwe mudzimu ha vha hu tshi nga zwivhi zwihulwane Bivhilini, nangwe hu tshi pfhi zwivhi zwoṱhe zwi a lingana. Vhupombwe hu vha hu khou hudziwa nga nṱhani ha uri ndi tshivhi tsha u sa funa mudzimu. Ndi khou amba vhupombwe ha u vha na miṅwe midzimu. So zwithu zwoṱhe zwi vha zwo ṱanganelana ngauri mudzimu a tshi vhona vhathu vhawe u vha a khou vhona bride kana u vha a khou vhona mufumakadzi wawe, u vha a khou vhona wife. So vhathu vha mudzimu whether ndi kereke kana ndi Israel musi ri sathu vha na tshifhinga tsha kereke, vho vha vha tshi pfhi ndi bride kana ndi mudzimu u vha a husband yavho, and then zwi amba uri ndi relationship ya lufuno heyo. Mafhungo ndi aneyo a uri arali riṋe ra vha ri khou ri mudzimu a ri mufuni, ene u a ri funa, and ene zwine a vha a khou ṱoḓa zwone zwihulwanesa ndi uri riṋe ri rembuluwe sa mufumakadzi we a vha o ṱutshela munna wawe, a rembuluwe a vhuye hayani, a vhuye kha mbingano. Ngauri heyi nḓila ine ra i tshimbila ndi nḓila ya mbingano, ndi nḓila ine ri vha ri kha mbingano na mudzimu. Zwine zwa amba zwori muḓifho une wa wanala mbinganoni ha u funana, ha u vha kha mbingano yavhuḓi yo nakaho, ndi zwezwo zwine ra vha ri khou zwi wana musi ri mudzimuni. Ndi zwezwo zwine ra vha ri khou zwi wana musi ri so vhathu vhanzhi vha tshi sedza ndi si ri vhathu vhanzhi, vhaṅwe vhathu vha tshi sedza vhurereli ha Tshikriste, vhaṅwe vha vha khou vhona u nga ri ndi vhurereli hu lemelaho, hu na zwithu zwinzhi vha ri etshaniiti zwi amba uri zwi a konḓa, zwi a lemela. Mara fhedzi hu na zwithu zwinzhi zwine musi ri tshi sala ri tshi zwi vhala Bivhilini ra zwi vhona zwa uri zwo vha zwi songo fanela uri ri zwi vhone sa zwithu zwine zwa lemela. Zwo no lemela zwi hone, mara fhedzi Yesu Kristo a tshi amba uri fha muhwalo wo leluwaho kana u sa konḓiho, a ri dzhiela muhwalo u konḓaho, ngori hu na muhwalo une u a konḓa. Hu na muhwalo une riṋe ri nawo afha vhutshiloni ho no konḓa, ho no lemela, mara ene uri my yoke is easy. So heḽi ipfhi my yoke is easy ndi vhona ngori ndi ḽi ṱalutshedze zwavhuḓi. Yoke ndi musi ra humela murahu kha zwithu zwi no nga zwa slavery, musi ri tshi amba nga dzi slaves
tshiṅwe tshifhinga tshi vha hezwiḽa zwa uri vha mbo ḓi vhofhiwa na mikulo, vha vhofhiwa vha kha muḽaini vha tshimbila khezwiḽa vha khou tshimbila uri hu songo vha na ane a shavha. So hezwo zwithu zwi vha zwi yoke hezwiḽa zwithu zwine a si zwavhuḓi, mara zwine mudzimu a vha khou ri sumbedza kha Bivhili ndi zwa uri roṱhe ri dzi slaves, we are all slaves. Mbudziso zwo ri ri slave ya mini? Either vha nga vha slave ya Yesu Kristo, mara Yesu Kristo a ri nṋe ndo ḓa u ni vhofholora. In other words, o ḓa uri ri vhe vhathu vho vhofholowaho kha zwithu zwinzhi zwine zwo ri vhofha hafha vhutshiloni, and zwine zwa vha zwone zwine zwa vha iṅwe side ya slavery, meaning ri nga vha slaves dza zwivhi, slaves of sin, slaves dza Saṱhane even. Ndi humbula tshiṅwe tshifhinga kale muṅwe a mbudzisa a ri na vhatendi vho vhofholowa na ngauri vhatendi a ni na freedom ya u ita zwithu zwo bvaho, a ni na freedom ya u kangwa, a ni na freedom ya u ita tshiḽa na tshiḽa. U tshi fhindula mbudziso wa ḓivhusa na zwa uri na ezwo zwithu zwoṱhe zwine muthu a khou ri a re na freedom ya u zwi ita na ndi zwithu zwine ndi zwavhuḓi na? Ndi amba u vha vho vhofhwa nga addiction ya mahalwa, ndi zwavhuḓi zwezwo zwithu hune muthu ha koni na u ṅwa halwa ha hone zwavhuḓi o tou komelwa, a si ri a ṅwe a ye a reile o kangwa vhutshilo hawe vhu ṋambe vhu ṱuwe khezwiḽani, a vhulae na vhaṅwe badani. Ndi uri u a kona u vhona zwa uri hu na phambano hafha fhethu ya uri na ndi nnyi o vhofhwaho musi vha tshi ri vhatendi a vho ngo vhofholowa, ngori vho vhofhwaho ndi havho vhane a vha koni u bva kha zwine vha vha khazwo, ende zwine vha vha khazwo zwi khou vha ḽa, zwi khou vha fhedza na vhutshilo havho. Mara ri songo zwi fhela vhathu ra ri Yesu Kristo ha khou ri hwesa muhwalo. Hu na muhwalo ane Yesu Kristo o ri hwesa wone, ri na tshikolodo tshine ri sela ro tshi fhiwa, ende ndi tshikolodo tsha u funana, ndi tshikolodo tsha u tshimbila nga lufuno, ndi tshikolodo tsha u ṱhogomelana, ndi tshikolodo tsha uri musi ri tshi tshimbila ri tshi vhona muthu khoyu ha ngo ambara, ri a ima ra ri ndi nga ni thusana ra mufha zwiambaro. Ndi muhwalo ane Yesu Kristo a khou ri ṋea wone, ndi muhwalo wa lufuno. Ndi zwe ngazwo ndi tshi thoma nda ri mudzimu u a vha funa, mudzimu o funa shango zwingafhangafha a vhuya a ṋekedza murwa wawe mubeba eṱhe Yesu Kristo uri ane a mutenda, ane a tenda kha Yesu Kristo a wane vhutshilo hu sa fheliho, a wane vhutshilo hu sa fheliho. So ndi mini tshine tsha khou lemela tshine musi muthu a khou ḓa kha iwe a ri ndi a u funa, ndi ṱoḓa uri na iwevho u vhuye hafha muṱani wanga, nṋe sa khotsi ndi u fune u hayani, ra shavha ra no mara vhone khotsi vha ṱoḓa riṋe ri tshi funa vhashai, nṋe thi nangwe u funa vhashai. Vha zwi zwa uri a zwi tsha ṱumana zwithu zwa hone uri na ndi tshifhio tshine khotsi a khou ri ṋea tshone tshine tshi a konḓa u ita. Zwino ndi zwone Yesu Kristo khou ri my yoke is easy, zwine zwa amba zwori ri vha ro ṱumana na Yesu Kristo. U vha khou ri hu tshe na yoke ine i khou ri ri a ṱumana na Yesu Kristo, mara a si yoke i lemelaho, a si yoke ine ya lemela u fhira zwine ra vha ri khazwo musi ri siho mudzimuni. Zwino ndi mafhungo ane ri tea u humbula uri musi mudzimu a tshi vha funa, ndi ngafhi na mini tshine tsha ita zwori ri mushavhe nahone ri ri haho no vha hone, hu uri na dzi thavha dzi a ṱanziela kha vhuhone ha mudzimu. Shango na zwoṱhe na ḽi nnḓa na shango zwi ṱanziela vhuhone ha mudzimu. Ndi mini tshine
ra vha ri khou shavha tshone ri tshi ri no hezwi a ri anḓani nazwo. Ende ndi series ye nda ndi khou thoma yone u sumbedzisa uri hu na u vhaisala hune vhathu hu na zwe vha vhaisala zwone, ha vha na dzi addiction dze vhathu vha ḓi dzhenisa khadzo. Nda sumbedzisa zwori tshelede ndi iṅwe ya zwithu zwine ita zwori vhathu vha vhe na thaidzo zwino ya u swika kerekeni ngori vha pfha uri kereke i ḓo vha dzhiela tshelede, zwine a si zwone ngauri kereke i vha i khou shuma, ende hezwi i tshi khou shuma i tea u kona uri hu vhe na dzi resources kerekeni, hu vhe na zwiḽiwa nḓuni ya mudzimu, zwa u kona uri vhashumeli vha kereke vha ḽe na vhone, na u ṱhogomela vhashai ngori kereke ya kona u vha tshaneḽe yavhuḓi ya uri vhashai vha ṱhogomeliwe. Zwi amba uri muthu ane a vha a khou pfha zwori ene ha nagi u ya kerekeni kana u tevhela mudzimu nga nṱhani ha uri kereke i khou ṱoḓa dzi tshelede dza vhathu, u vha a khou ri ene hana ndavha na uri vhashumeli vha kereke na vhone vha ḽevho, na uri kereke i kone u thusa vhashai. Hu na vhaṅwe vhathu vhane ra ḓivha navho, thi nga si ambe dzina ḽa organisation mara ndi organisation khulwane ine a si ndi i sapotiwa nga religion ine a si religion yashu riṋe ya vhatendi vhane vha tenda kha uri Murena Yesu Kristo ndi mudzimu, mara ndi iṅwe ya dzi religion khulwane after dzine dza vha hone hafha ḽifhasini. Mara heyo organisation zwine ya vha i khou ita zwone i vha i khou ṱhogomela vhashai, i khou ṱhogomela hune ha vha na zwiwo. Ndi uri arali heyo organisation ya vha i siho, hu na zwiwo zwinzhi zwe ro ḓo vha ro sokou sedzana na zwa uri ri zwi bva hani, mara ndi vhona ungari vha vhone uri heyo organisation na mbilu ya u ṱhogomela vhathu na u thusa vhathu zwo bva kha tshithu tshithihi fhedzi, zwo bva kha uri musi muthu a tshi khou tenda kha uri mudzimu u hone, mudzimu u vha a khou mufha luvalo lwa u funa vhathu na u ṱhogomela vhathu. Zwino na riṋe sa vhatendi ri vha ri na khaedu phanḓa hashu ya uri na ri ḓo ṱhogomela vhashai na ri ḓo fhaṱa kereke dzine dza ḓo ṱhogomela vhashai na, ri na khaedu ya uri vhathu vha tshi ḓa kha riṋe vha songo tou zwi humbulela zwa uri hu na zwinzhi zwivhuya zwine ra khou ita zwone ende a ri ngo ḓa u ḓipfhumisa, ro ḓa u shumela lushaka, mara ḽihulwane kheḽi ro ḓa uri vhathu vha ḓivhe uri mudzimu u a vha funa. Zwi amba uri ri vha ri milenzhe ya Yesu Kristo, ri milenzhe ya Yesu Kristo ya u isa mafhungo maḓipfha, ya u isa mafhungo maḓipfha a lufuno lwa mudzimu. Zwino ndi hezwo zwithu zwine ra nga amba nga hazwo zwori mudzimu u funa vhathu vhawe, mara lufuno lwa mudzimu ndi lufuno lune a lu ḓivhei musi vha nga nnḓa. Nga nnḓa vha ḓo ḓivha justice ya mudzimu, in other words vha ḓo ḓivha uri mudzimu o luga, ende ngori mudzimu o luga a nga si litshe u vha phanisha, khou vha phanishela zwivhi zwavho ngori mudzimu o luga. Vhathu vhoṱhe vhane vha 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 khou ita zwivhi zwavho a vha nga si shavhe nazwo hezwo zwithu. Ḓivha na ḽiṅwe ipfhi ḽa vhuḓi ḽa kale ḽe ḽa funziwa uri tshivhi tshavho tshi ḓo vha wani, ende hayo mafhungo a kha ḓi vha ngona ṋamusi. Vhathu vhane vha 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 nga nnḓa ha relationship na mudzimu a vha koni u ḓivha lufuno lwa mudzimu, a vha koni u ḓivha lufuno lwa mudzimu, vha nga ḓivha fhedzi khaṱulo i bvaho kha mudzimu, ende khaṱulo ya mudzimu ndi zwiṅwe zwithu zwine ri tea u vha ri tshi zwi ofha. Amba uri u ofha mudzimu ndi zwithu zwine ri nga ofha mudzimu uri ri vhuye khae ri kone u tshenzhema lufuno lwa mudzimu. No vhashu vho tou ṱuṱuwedza zwezwo fhedzi uri mudzimu arali a tshi vha funa a hu na zwine vha tea u shavha zwone, hu na u vhofholowa, hu na mbofholowo mudzimuni. Mudzimuni a si fhethu hune
vhathu vha khou hweswa zwithu zwinzhi zwi konḓaho, nahone zwi zwithu zwinzhi zwi konḓaho musi vha tshi vhala bivhili vha ḓo zwi vhona uri ri vha ri khou tou ḓihwesa nga riṋe vhaṋe mara zwi songo fanela. Vha tshi vhala vese dzine nda nga vhafha dzone ṋamusi ndi uri kha vha vhale Mateyo 23, vha ye vha vhale vhakolosa yoṱhe, nga maanḓa kha chapter 2 kha vhakolosa Colossians. Kha Mateyo 23 Yesu Kristo amba a ri hu na u hwesana mihwalo ine na mudzimu ha ri hwesi yone, mihwalo ine na riṋe vhane ra khou hwesa vhaṅwe vhathu a ri i iti, a ri ḓidzhenisi khayo, mara ra vha ri khou hwesa vhaṅwe vhathu mihwalo minzhi minzhi nga u ralo. Havha futhi na nkeni kha vhakolosa musi Paulo a khou ṅwala a ri ri songo ḓidzhenisa na kha u fhuriwa nga dzi tradition zwo ri ni songo ḽani, ni songo ṅwani, ni observe ḓuvha ḽifhio ndi ḽi khethwa u fhira ḽifhio ḓuvha, maḓuvha oṱhe a fana. Ndi zwithu zwine zwa vha hone musi vha tshi vhala bivhili. Ndi takalela na kha Acts hafhaḽani musi vhaapostoli vha khou ṱangana uri hey, hu na dzi Gentiles vhane ndi riṋe dzi Gentiles, dzi Gentiles ndi muṅwe na muṅwe ane ha bvi kha lushaka lwa Israel. Vho ṱangana u discussa zori na ri tea u tevhedza milayo yoṱhe na ine vhaisraeli vha tevhedza yone, milayo yo nonga circumcision, milayo yo nonga Sabbatha, milayo yoṱhe ine vha khou tevhedziwa. Havha vhathu vha tshi ṱangana vho ṱangana vha ṅwala vhurifhi ha iseliwa kha dzi Gentiles dziḽani, havha vhuṅwe vhurifhi hune hu vha ho leludza zwithu nga maanḓa. So a huna tshithu tshine tsha lemela nga nnḓani ha uri ri na tshikolodo tsha u funana, ndi vhurereli ha lufuno. Yesu Kristo o ri sia na milayo mivhili ngei, uri funa wa hau u fune na mudzimu, ndi vhurereli ha lufuno. Zwino ndi tshi fhisea uri ri vhe vhathu vhane ra vha ri na lufuno, vhathu vha tshi ri sedza vha vhone lufuno, vha vhone lufuno lwa mudzimu nga kha riṋe, ngauri Yesu a tshi amba uri inwi ni tshedza tsha shango, zwi amba uri riṋe ri tea u vha ri khou shaina tshedza tsha lufuno, ri tshi funa vhathu, ri tshi funana. Yesu Kristo uri a tshi amba na vhafunziwa vhawe a ri riṋe na riṋe ri vhafunziwa vha Yesu, a tshi amba navho a ri ni funane, ndi hone shango ḽi tshi ḓo zwi ḓivha zwori ni vhana vha mudzimu nga u funana. So a ri vhe vhathu vhane ra kona uri vhathu vha tshi sedza vhurereli ha tshikriste vha vhone uri ndi vhurereli ha lufuno, nge mudzimu a ri funa, mudzimu a ri funa. A huna tshine tsha lemela vha hashu, hu lemela u funana fhedzi. A huna na tshivhi na tshithihi tshine tsha vha hone tshine ra si kone u tshi ṱalutshedza nga u funana. Amen. U tshi khakha kana u tshi ita tshivhi kanzhi ndi ngauri ho vha hu si na lufuno lwo fhelelaho. Kha John a tshi amba uri lufuno lwo fhelelaho lu a ṱuwisa nyofho. Zwino tshiṅwe tshifhinga ri a ita zwivhi na nga u ofha, a si zwone. Ndi ḓo fha tsumbo ya u zwifha, u zwifha ndi tshivhi. Zwino musi muthu a tshi khou zwifha, ndi tshini tshine tsha khou ri a zwifhe than u amba ngoho, other than u ofha. Muthu tshiṅwe tshifhinga vha nga zwifha uri vha ḓitsireledze ngori vha khou ofha zwori hu nga itea 1 2 3 arali vha amba ngoho. Vha nga zwifha uri vha ḓitsireledze, mara hu vha hu si na lufuno kha hezwo zwithu, ngori musi u tshi funa muthu u mu vhudza ngoho. Tsumbo ya simple fhedzi ndi ya uri arali nṋe ndi tshi funa mufumakadzi wanga, a thi nga si mu zwifhele
a tshi ri ni gai no a thi nga si ndi ḓo mu vhudza ngoho yo fhelelaho uri no nṋe ndi tshi hafhanoni ndi khou vhuya husi kale ndi tshi hafhanoni ndi musi muthu ana lufuno a lu koni uri vhathu vha zwifhe a ri sedze zwiṅwe zwivhi i tshifhio tshiṅwe tshivhi tshine vha nga nanga u sedza u vhulaha na ndi a funa muthu a ri ndi tshi khou mu vhulaha u dzimana u sa ṋea u sa nanga u ṋea u sa nanga u tsireledza u sa vha na ndavha na vhathu ndi tshifhio tshivhi tshine ra nga kona u tshi amba ra ri vhone vho ita tshivhi phanḓa ha mudzimu ra si ambe nga ha lufuno uri ho to shaya u sa funa ri nga dzhena kha tshiṅwe tshivhi u tswa arali vhone vha khou ri vha khou tswa vha khou tswela muhura wavho vha mu funa oyo muthu ane vha khou mu tswela ene ahuna lufuno hafho fhethu na hanefha kha tshivhi tsha vhupombwe hu vha hu si na lufuno ngauri vhupombwe ndi mini vhupombwe ndi uri nṋe ndi na mufumakadzi wanga ndo mu mala mara nda ya nda bva hafha hayani nda ya huṅwe zwi amba uri ndi vha ndi songo funa mufumakadzi wanga adultery ndi vha ndi songo funa mufumakadzi wanga kana nda ya kha mufumakadzi wa muṅwe nangwe ndi songo mala ndi khou ya kha mufumakadzi wa muṅwe muthu na zwezwo a si u funa na musi u khou tou ita hezwo zwo no pfhi fornication zwine a zwi involve vhathu vhane a vho mbinganoni hu vha hu si na lufuno hafho fhethu ngauri zwi ḓa hani uri u muthu vha mu funa arali vha sa ṱoḓi uri vha mu onare zwavhuḓi vha mu tsireledze ngori zwine vha vha khou ḓi dzhenisa khazwo a si zwithu zwa tshifhinga tshoṱhe ndi zwithu zwa tshifhinga nyana zwithu zwa tshifhinga tshoṱhe ndi mbinganoni fhedzi zwi amba uri hu na zwithu zwinzhi zwine wa kona u zwi vhona zwori musi muthu a khou shumisa nga heyo nḓila a si mafhungo a lufuno ndi mafhungo o tou shumisa lufuno zwino musi ri tshi ri mudzimu wa vha funa ri vha ri khou amba zwezwi uri mudzimu o ri ṋea milayo mara a khou ri ṋea milayo heinoni u khou ri ṋea uri a tsireledze vhana vhane a vha funa ha ngo ri ṋea milayo uri ene a vhe boso ḽo sokou ri ni songo ita itshi ni songo ita tshiḽa ni songo ita hetshi ni songo ita tshiḽa ndi mafhungo a lufuno uri u khou ri no a thi khou ṱoḓa vhananga vha tshi vhulahana ndi a vha funa vhananga a thi khou ṱoḓa vhananga vha tshi sokou ḓidzhenisa kha mafhungo a u sokou kangwa ḓuvha ḽoṱhe ndi a vha funa vhananga ahuna khotsi shangoni ane a nga ri wa zwi takalela vhana vhawe vha tshi ḓuvha ḽoṱhe vho kangwa khotsi muṅwe na muṅwe khou ṱoḓa vhana vhawe vha successful ende a khou ṱoḓa hu na zwithu hafha nḓilani zwine zwa khou thithisa vhana vhawe uri vha si kone u swika huṅwe fhethu kana zwithu zwine zwa ḓo ita zwa uri vhana vhawe vha swike na lufuni ahuna khotsi ane a nga ri wa funa vhana vhawe a vha si na mbilu yori ndi khou ṱoḓa ṅwananga a tshi bvelela ndi khou ṱoḓa ṅwananga nangwe arali hu khou pfhi u a ita hezwi na hezwi na hezwi a khou ḓiphina vhutshiloni kha ḓiphine vhutshiloni ṅwananga kha ḓiphine mara ahuna khotsi ane anga nanga ṅwana wawe a tshi ḓiphina nga nḓila ine ya vhea na vhutshilo ha ṅwana wawe khomboni ndi lufuno milayo ya mudzimu ndi milayo ye a fha Israel ngori o vha a tshi funa Israel o vha a ṋea milayo yoṱhe iḽani u vha tsireledza ende yo ḓala milayo ya hone ḓivha na milayo ya leprosi uri yo ḓala badi milayo ya hone mara i vha i khou sedzana na mafhungo a uri musi muthu ana vhulwadze lwa lukanda uri vhaṅwe vho vhathu vha songo fariwa ngo vho vhulwadze hu vhe na quarantine na musi ri amba nga quarantine nga zwifhinga zwa COVID-19 mara ndi ngori mudzimu vha na lufuno uri ndi khou funa vhathu vhoṱhe a thi khou ṱoḓa houḽani a tshi ḓa a affecta everyone else ndi lufuno lwa mudzimu zwino vha hashu fhungo ndi ḽeḽo uri ndi mufhio mulayo wa mudzimu
kha iyo mbudziso. Mulayo wa mudzimu une asi mulayo une wavha u wo funa uri ndi khou funa vhananga, ndi khou ṱoḓa uri vha tsireledzee. Even na mulayo onouḽa wa kha 10 commandments ra nga i sedza 10 commandments, u ṱhonifha vhabebi ndi u funa, u sa tswa ndi u funa, u sa ita zwa vhupombe ndi u funa, ngori u khou funa mufumakadzi wau kana u funa uri u si vhaise vhaṅwe mbingano dza vhaṅwe, kana no u funa arali u sa tou dzhena mbinganoni u vha u khou funa uri u khou respecta muthu. Nyemulo na yone hu na zwine ra nga amba nga lufuno hafho fhethu, ngori mudzimu wa khou ri funa nga nḓila ine ha khou ṱoḓa mbilu dzashu dzi tshi dzula dzi khou vhilahela, dzi tshi dzula dzi khou sedza zwa vhaṅwe, u khou ṱoḓa ri tshi sedza zwashu. Mudzimu wa ri funa. Milayo ya mudzimu ndi milayo ya uri wa ri funa. And then kha milayo miṋa ya u thoma i vha i khou sedzana uri riṋe na riṋevho ri mu fune, ndi zwezwo fhedzi. Ngo thina milayo ya 10 kha 10 commandments, heyi ya 6 i vha i khou amba nga uri mudzimu u khou ṱoḓa ri tshi funana. A huna muthu ane a nga lwa nazwo hezwi zwithu uri mudzimu u ṱoḓa ri tshi funana, mara miṋa ya u thoma i khou sedzana uri mudzimu u khou ṱoḓa ri tshi mu funa. Ndi ngazwo Yesu Kristo a tshi amba kha Testament ntswa a tshi ri milayo yoṱhe ri nga i angaredza ra ri funa wa hau, u fune na mudzimu, funa mudzimu nga mbilu yau yoṱhe, u fune wa hau u ngo tshi ḓi funa. That's the Bible, that's Christianity. Ndi zwezwo fhedzi, ndi uri ri fune mudzimu nga mbilu yashu yoṱhe, ri fune muhura washu. Ri si hangwe uri muhura washu a zwi tou amba next door directly, zwi amba muṅwe na muṅwe ane ri na reason ya muvhenga, ngori musi Yesu Kristo a tshi vhudzwa upfhi na muhura wanga ndi nnyi, o mbo ḓi ri muhura wau ndi muneiba wau ndi hoyo ane ha fani na iwe. In other words, arali iwe u muyuda, muneiba wau ndi Samaritan. Amba uri arali nṋe ndi murema, zwi amba uri muneiba wanga ndi hoyo ane ha fani na nṋe, hoyo ane a si wa murema. Ndi zwine Yesu Kristo a khou amba zwone. Zwi amba uri Yesu Kristo u na ndavha uri ri vhe vhathu vhane ra vha ri integrated, ri vhe vhathu vhane ra funa na vhathu vhane a ri ṱoḓi u vha funa. Mafhungo ndi aneyo vha hashu uri mudzimu u a vha funa. Mudzimu o ri ṋea milayo ngauri u a vha funa. A huna mulayo une wo ḓela u vhaisa vhathu. Mudzimu ha ṋei milayo u fana na ndi dzhene muvhusoni washu ha ṋei mulayo u fana na muvhuso, une muvhusoni tshiṅwe tshifhinga ri a ṋewa milayo ri mulayo a khou ri tsireledza kha tshithu musi. Ndi zwine vhaṅwe vhathu vha ḓo complainer nga hazwo vha ri hai milayo a i ri tsireledzi, hai milayo i khou tou ri tambudza. Mudzimu wa fulufhedzea, u ri ṋea milayo u ri tsireledza, mara vhaṅwe vha nga thoma u complainer uri mara milayo miṋa ya u thoma ndi zwone ri nga funana mara a ri ṱoḓi u funa mudzimu. Ri luza mini nga u funa mudzimu? Ri luza mini nga u sa vha na miṅwe midzimu i siri? Ri luza mini nga u ṱhonifha dzina ḽa mudzimu? A huna zwine ra luza. Ḽa Sabata ri nga ḽi paka ngori na ḽone vhaṅwe vhathu a vha ḽi pfhesesesi zwavhuḓi, mara na khaḽo hu na principle yavhuḓi nga maanḓa ya u sumbedza uri mudzimu o vha a khou funa vhathu vhawe, ngauri o vha vhudza uri kha vha shume nahone vha awele. Ndi vhona na zwezwo hu lufuno. Zwino arali hu na mulayo une vhone vha tshi u vhona vha ri hezwi a si mudzimu a tshi ri funa, ndi mudzimu a tshi ri tambudza, vha nga mbudza nga hawo, ra amba nga hawo. Vha nga sia comment vha ri no ho mulayo kana hetshinoni kha zwa mudzimu hezwi a si zwa lufuno, hezwinoni ndi tou tambudziwa. A thi ḓivhi u hone, ndi ḓivha fhedzi mudzimu a khou ri fha milayo ya uri
wa ri funa. Ri kumane fhaḽa musi vha hashu tshifhinga tshiḓaho. Ndaa.